Efendim Hollanda'nın Harderwijk şehrindeyiz. Bu şehre gelmemizin sebebi ise 1989 senesinde Çin'de, Pekin'de öğrenci hareketlerini ve demokratikleşme hareketini başlatan, o kıvılcımı yakan Ökkeş Devlet Beyefendinin burada olması. Sadece Çin'deki bu demokratikleşme hareketini sadece Çinliler için değil, Doğu Türkistan'ın özgür olması, kendi kaderini kendisi çizmesi yolunda büyük adımlar atan Ökkeş Devlet ile beraber olacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Uygur TV ekranlarından size güzel sürprizlerimiz olacak. Efendim biz bugün Uygur Televizyonu olarak bugün Hollanda'dayız ve Hollanda'ya gelmemizin sebebi işte şu anda bizi seyrettiğiniz gibi Ökkeş Devlet'in burada olması, Çin'deki bu demokratikleşme hareketinin ve öğrenci hareketinin liderlerinden Ökkeş Devlet Beyefendinin burada olması ve şu anda yine Hollanda parlamentosundan Harry von Bommel, Sozialistische Partei. Das stimmt, ja, ja. Okay. Kendisi Sosyalist Parti üyelerinden ve Hollanda Parlamentosundan. Und ich möchte jetzt fragen, heute, was hat die als Ziel diese Treff, sagen wir? Was für ein Ziel? Ja, das ist wichtig. Fragen Sie mir oder fragen Sie unsere Gäste? Okay. Ich bin eingeladen hier, weil wir einen Gast haben in den Niederlanden, ein prominenter Gast, die mit uns reden kann über alles, was genau Geschichte ist in 1989 am Tiananmen Square. Und unser Gast heißt, da muss ich das gut... Urkesh. Urkesh Gaisi. Urkesh Gaisi? No, Urkeshi is the transliteration from Urkesh. Urkesh. Yes. Urkesh. Yes. Und ich habe schon länger mit unseren Freunden, uigurischen Freunden, Kontakt in den Niederlanden und ihre Sache auch im Parlament gebracht. Und deswegen bin ich eingeladen, hier heute Abend auch zu sein. Okay. Und Sie freuen sich auch, wie wir, das Ökkeş Devlet hier ist. Wir können von erster Mund an dem Tag 1989, was ist da geschehen ist, könnte er uns so kurz und... Ich frage ihn mal. Ja, bitte. Ich frage ihn mal. Okay. Could you without going in too much detail, give us a short story about what exactly happened on Tiananmen Square in 1990? That's without going to too detail. Yeah. You could take hours. But this is for television. I so know. Yes. Well, it's been 26 years now, 25, 26. So yes, some people may still remember it was presented on TV. And it was at the time Soviet Union was still around. It was still a Cold War time, and then the Chinese students are the first group who marched on the street from the communist bloc, demanded democracy. And then when we were the first to make that demand, we had hold a peaceful demonstration in Beijing. Hundreds of thousands of students, and then the student movement spread all over to 300 cities, over 20 million people to participate around China during that summer. Demanded from the Chinese government very simple, very humble thing. We wanted dialogue. But the Chinese communists answered us with massacre. Es war natürlich die Kalten Krieg am höchsten. Russland, die Sowjetunion war immer noch da und intakt. Und die haben als Studenten das waren die ersten Gruppen, aber sehr schnell waren das Hunderttausende Leute. Und das hat sich, später hat sich das über ganz China erweitert und da gab es 20 Millionen Leute und was die verlangt haben, das war Dialog. Okay. Dialog haben die verlangt. Aber der hat ja von einem Krieg bezeichnet, ne? Die Sowjetunion, da war ein Krieg. Was für ein Krieg war das?
Warum Krieg? Warum nicht Aufstand? Die Kalten Krieg war natürlich Ost-West. Krieg, okay, Kalte Krieg. okay. Ost-West war noch. Efendim şu anda Sovyet Rusyası'nda o zaman ve Çin'de soğuk bir savaş vardı ve o zaman sadece öğrencilerin istedikleri şey şuydu: bu soğuk savaş sırasında en azından demokratikleşme hareketine bir nebze olsun yardımcı olabileceklerse o demokratikleşme yolunda bir şeyleri güzelleştirmek adına bir hareket başlatıldı ve bu çok kısa bir zaman içerisinde 20 milyon insanı harekete geçirdi. Das war 20 million, 300 cities. Okay, okay. Yeah. 20 million people went to the streets asking for Throughout, dialogue. throughout Yes. 300 cities in China. Okay. Asking for dialogue. Asking Did for- you get the dialogue? No. Sadece diyalog yapmak istiyorlardı. The dialogue we demanded, the communists answered with tanks, with standing troops, with no other words but massacre. In the June 4th. Die haben keinen Dialog bekommen, aber Krieg. Massaker. Masaka from Vom Studenten. Vom Okay. Studenten. Ja, ja. Bunlar diyaloğu istemesine rağmen Çin hükümeti bu diyaloğu kabul etmediği için bu sefer masakalar başlamaya başladı. Öğrenci hareketleri biraz tabii şiddet kazanmaya başladı. Do you have any idea how many casualties there were? How many people were imprisoned? The actual number is still remain a miss today, but we are putting small pieces together and getting closer to what really happens. It is my belief the death toll is from somewhere from 2,500 to 3,000 people in Beijing, and then hundreds of thousands of people were arrested in the following months. Da hat es am Moment zwischen Studenten und Regierung, Truppen, hat es in Beijing 2500 bis 3000 Tote gegeben. 2500 bis 3000. 2500. 2500, 2500 Ja, bis 3000 Okay, Toten. bu aradaki çatışma Çin hükümetiyle So sorry, öğrenciler and, arasındaki thank bu you for çatışma your grace. gerçekten kısa zamanda çok can kaybına Und sebebiyet Hunderttausende verdi. Bu Verletzte. 2500 ile Ne? 3000 arasında 100.000 insanın ölmesine ve 100.000 insanın da yaralanmasına sebebiyet verdi. Und Hunderttausende Leute werden verhaftet. Verhaftet. Ayrıyeten 100 bine yakın insan da tutuklandı ve hapse atıldı. What happened after the period of oppression? Yes. Because the reaction of the Chinese government was fierce repression. Was there any lifting of the pressure on the people afterwards? Well, we do remember what happened after Tiananmen in the world. First of all, we know the Wall of Berlin fall, and then the end of Cold War. Democracy overcome in almost every other country except China. Although we are the first group of people march on the street, and then it is actually a very good time for the world keep pressing China to make China a democratic country. However, it is my reading that United States-led Western democracy at that time adopted a very soft, or I should say wrong policy toward China, they decided that increasing trade with China will bring democracy. So therefore, Chinese government not only did not get the punishment, get the sanction they should have get. On the other hand, the world decided to nurture China into a gigantic capitalist market or factory to benefit for the rest of the world. And then the Chinese force, the democracy force in China, have been fighting in an uphill battle and in a very lonely fashion. Nachdem ist der Berliner Mauer gefallen und da haben die Leute auch in China haben erwartet, China öffnet sich und Demokratie kommt auch nach China. Das hat nicht passiert.
Das hat nicht passiert. Okay. Und nachdem hat eigentlich die Vereinigten Staaten des Amerikas hat die falsche Politik gemacht. Die haben gedacht, gegen China. Gegen China, okay. Ja, gegen China. Die haben gedacht, wenn wir jetzt mehr handeln mit China, dann geht China offen und dann kommt auch Demokratie nach China. Okay. Das hat aber nicht passiert. Okay. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra dünya kamuoyu bekledi ki evet Çin de açılacak, Çin de kendisini açacak dünyaya ama maalesef bu gerçekleşmedi. Amerika'nın burada yanlış bir diyaloğu, yanlış bir düşüncesi de vardı orada uyguladığı stratejide. Amerika eğer onlarla oturur masaya, onlarla görüşürsek bu görüşmeler Çin'i dünyaya açar diye düşündüler ama maalesef bu gerçekleşmedi. Aber ich habe eine Frage. Wie haben Sie sich vorbereitet gegen China? Das ist ja ganz gefährliche Sache, sagen wir, oder nicht? Wenn man in China lebt und wenn man solche Aufstand vorbereitet. Wie haben Sie das vorbereitet? Was für eine Taktik oder Strategie dass die hatten? How did the people, the students, how did they prepare themselves for the uprising, or was it all spontaneously? Because the Chinese government is such a strong force. Yes, If you want to yes. stand up against the Chinese government, you have to be prepared. Yeah, it's as you said, a Chinese government is a very oppressing government. Yes. But the more you press, the pressure build up more naturally, and then the Chinese society has become by the time of 1989 a gunpowder cake. All it needed is a spark thrown into for an explosion. So yes, it was not. It was spontaneous, but it was also inevitable. Eine Regierung, die ihre eigene Bevölkerung unterdrückt, muss damit rechnen, dass der Druck unter der Bevölkerung auch stieg. Ja. Und das wird dann alles zusammen explosiv. Ja. Und die Aufstand war, war einigermaßen spontan, aber immer noch, wenn das so lange gedauert hat, wenn die Leute unterdrückt werden, wird das auch sehr relativ gefährlich, weil so viel Druck, damit wird das explosiv, auch unter der Bevölkerung. Okay. Çin'in bütün bu baskılarının elbette ki bir neticesi olacaktır. Nerede çok bir baskı varsa elbette ki orada bir sıkışma var. Bir duygu sıkışması var. Bir düşünce sıkışması var. Ve bu duygu ve düşünce sıkışması neticede bir patlamaya her an hazır olabilir. Ve Çin'deki patlamada öyle bir spontan bir gelişmeydi. Ob die immer noch dieses Ziel erreichen wollen? Ob die immer noch dieses Ziel erreichen wollen. Wie ist denn Demokratie oder wie wird sich erweitern in China? Gute Frage. Demokratie und was tun die Truppe dafür? Okay. Do you still have the same perspective of getting democracy, getting right for the Uyghurs, and what is your strategy? Because what happened then did not result in democracy or freedom for East Turkestan. No. Now, what is your plan for the coming future to get this same goal? You are asking me how to overthrow the world's largest, most supported totalitarian regime. Yes, it is a very, but I take this question as an honor, because I take that question to say we, the Chinese dissidents force, take the responsibility. We are not asking the world to support us because it's your duty. It's not. It's our duty. But we still ask the world to support us because we are on the same side. We share the same value, and it's achievable. We need to know. Overthrow. I wouldn't use the term overthrow. Let's say overcome. The biggest totalitarian regime is definitely a possible cause. The world need to believe that we can do that together in arms. As a first part of my answer. Okay. Eigentlich fragen Sie, wie sollen unsere Freunde,
die Dissidenten, die Demokratie wollen, wie sollen die darin erfolgreich sein, wenn die das schlimmste autoritäre Regime wollen gewinnen. Aber das gibt unser Freund auch stolz, weil es sieht so aus, dass wir hier im Freien Westen nach dieser Bewegung gucken, uns interessieren, sicher, und damit rechnen, dass die auch die Möglichkeit haben, das zu schaffen. Wir teilen auch dieselbe Werte, die Dissidenten, die Demokratie wollen und wir hier. Also wir haben zusammen sind wir stark und können wir das schaffen. Absolutely. I believe the whole world one day will be free, and then the only obstacle today is Chinese government. And although it seems almighty forceful, but I know the spell. I know the one spell, simple spell. If we keep saying that spell, we can make this almighty like a Goliath, like a monster, disappear just by repeating that one simple spell. And that spell is, I'm not afraid. Urkesh glaubt, dass auch Osttürkistan auf einen Tag frei sein wird, genauso wie die Reste von der Welt. Und wir haben alle die gleiche gleichen Feind. Und das jetzt ist das die Regierung von China, die nicht nur in Osttürkistan, aber auch weiter Leute unterdrückt, auch Tibet. Und wir mussten das festhalten, dass nur eine kleine Flamme kann reichen, die Leute zu befreien. Okay. Efendim bu özgürlük için, Uygurların özgürlüğü için, Doğu Türkistan'ın özgürlüğü için, Tibet'in özgürlüğü için, bütün dünyadaki demokrasi için mücadele eden insanların bir tane değil binlerce belki düşmanı var ama bunlardan bir tanesi de Çin'dir. Onun için beraberce mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor kendileri ve bunun için mücadelemiz devam edecek. Okay, if you have a question or a wish that you would like to address to the Uyghur people, then now you have the camera. And if you could address the camera Yes. In 1 or 2 minutes, Okay. then Thank you, sir. Yeah. We have a tough life. We had a tough life, but that doesn't mean we have forgotten who we are. We are Uyghur, which means in our blood, we were always warriors. And then the key message that we should be holding upon our own ethnic, our fate is simple. We are not afraid. Yes. Tamam. Benim bir sorum var sizden arkadaş. Yani Xitay demokrasi oldu deyli endi. Ben Uygurca soray. Sizce Şarkı Türkistan'da bu demokrasi kelami? Yani o Şarkı Türkistan'da uygulanma mı, amelleşe mi yani? Bu bir sual. Demokrasi hiçbir zaman kelmez, zaten erişimiz gerek ona. Ama bilirsiniz Xitay'daki siyaset bizden jutuk kelgandaki yo'qolib ketdi. Yani Xitay demokrasi bo'ldi desek mi? Yani o demokrasiden Uygurlar faydalanamdı. Bu bir mesele aldığımızda. Bunu qanday qaraysiz? Ben Uygurlar, Xitaylardan, bu Hansulardan işençlik yok. Bunu bütünlay düşünümen. Ama mening sorğunum bu Hansulardan işençlik bulunga deganimi yok. Ama demokratik sistemden işençligimiz buluş gerek. Thank you. Wir bedanken uns. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Wir bedanken uns auch an Sie. Das war eine gute Interview. Ich hoffe, unsere Zuschauer werden sich freuen. Geht's schon? Teşekkürler. Das letzte hast du auf Englisch gesagt, dann übersetzt. Ja. Gut. Unser Freund Urkesh hat gesagt, dass es kann so sein, dass wir in der Vergangenheit viel Streit haben geliefert, aber wir haben eine Sicherheit und wir können weiter streiten, wenn wir uns nur, wenn wir alle nur davon überzeugt sind, von einem Satz: Ich habe keine Angst.
Okay. Das ist wichtig. Evet, Ich habe keine evet. Angst. Demokrasiyi isteyen insanlar biz şu cümleyi çok iyi bilmeleri lazım ve bunun manasını bilerek eğer söyleyebilirlerse kesinlikle biz amacımıza ulaşacağız. O cümlede şu: bizim hiçbir kimseden korkumuz yok. Biz korkmuyoruz. Demokrasiyi istiyoruz. Demokrasi için cesaret lazım. Biz bu cesaretle mücadelemize devam edeceğiz diyorlar. Efendim biz Uygur TV ekranlarından Uygur TV seyircilerine ve bütün dünya izleyicilerine buradan seslenmek istiyoruz. Şu anda 1989'un öğrenci hareketleri ve demokrasi hareketlerinin liderlerinden Ökeş Devlet Beyefendi ve Hollanda'nın parlamentosundan Harry van Bommel Beyefendi ile yapmış olduğumuz söyleşi burada sona eriyor. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.